Ali prije samog osvrta na sadržaj ove vrijedne knjige, moram reći da ovo neće biti ona klasična recenzija, već zaista jedna priča o, pa čak evo, mogla bih reći subjektivnom doživljaju, emocijama koje vas nose kada evo i čitate ovu knjigu, kada je budete sutra čitali, gledali fotografije koje su tamo, zaista teško da se suza ne omakne. Naime, iznimna mi je čast biti jedna od promotorica monografije Dnevnik mimara, Stari most, spomenik mira, autora Safeta Oručevića, uoči 20. godišnjice obnove Staroga mosta. Zadovoljstvo mi je što uvijek nanovo imam priliku sarađivati sa Safetom Oručevićem, čovjekom koji je svojim borbenim, a tako i vizionarskim duhom, dugogodišnjim trudom, radom, predanošću, zalaganjem i neumoljivom željom da miri, da gradi i spaja mostove među ljudima, među nacijama, kulturama, među različitostima, učinio sve i moguće i ono što se činilo nemoguće, da Mostaru i Starom mostu vrati stari sjaj, a Mostaru njegovo mjesto na svjetskoj pozornici. Ova monografija čini značajno naučno djelo sa obimnom, prikupljenom i obrađenom arhivskom građom, dokazni materijali, historijski dokumenti, pisma i prepiske, videozapis i svjedočanstva o rušenju i obnovi Starog mosta, uz golemi opus fotografija koje dodatno vizualno obogaćuju svjedočeći istini, te kao takva ciljano teži ka promicanju kulture sjećanja kroz povezivanje i komunikaciju među ljudima. Autor dalje ukazuje na značaj simboličkog prikaza obnovljenog Starog mosta kao svojevrsnog spomenika mira i pomirenja među ljudima. Autor Oručević kroz ilustraciju dugogodišnjeg empirijskog istraživanja i prikupljanja bogate, naučne, stručne i dokumentarne građe o Starom mostu u uvodnom dijelu prikazuje važnije podatke o ovoj monumentalnoj građevini i o sanacionim radovima prije njegovog rušenja. Zatim se u knjizi bavi opisom predane civilizacijske, a tako i političke borbe, da se i domaćoj i svjetskoj javnosti ukaže na golemu tragediju rušenja mostova u Mostaru. Dalje, autor od prikupljene stručne i dokumentarne građe nudi detaljnu hronologiju događaja u Mostaru u periodu od 1993. do 2004. godine. U vremenu kada je Safet Oručević bio gradonačelnik grada Mostara i kada su pomirenje i tolerancije između zaraćenih strana bile samo misaone imenice. Ističe se ta njegova borba, zalaganje i višegodišnje neumorno lobiranje da se uz pomoć i podršku važnih domaćih, tako regionalnih i naravno međunarodnih faktora obnovi i ponovo sagradi Stari most koji uistinu treba da predstavlja zaštitu i afirmaciju obnove multikulturalnog nasljeđa Bosne i Hercegovine. I po riječima Stjepana Mesića, koji se spominje u knjizi, tadanjeg predsjednika Republike Hrvatske, kroz njegovo pismo podrške, most, kaže, oduvijek bio simbol sloge i spajanja. I kao takav može i mora i dalje biti i trajno ostati. Autor detaljno opisuje i sve faze rekonstrukcije Starog mosta i sa ushićenjem govori o emocijama s kojima je svaki Mostarac i on lično bio preplavljen prilikom polaganja svakog narednog kamena u most, pogotovo u posljednjoj fazi rekonstrukcije luka mosta. Izložba Stari most, spomenik mira je, zahvaljujući upravo Safetu Oručeviću i timu saradnika iz Centra za mir i multietničku saradnju, obišla sve regionalne centre u periodu od jula 2003. godine do jula 2004. godine. To svakako ocjenjujem kao izuzetnu mirovnu misiju prije svega, jer se dogodila u tim godinama kada je teško bilo razgovarati, kada je teško bilo miriti se, raditi, dakle, s ljudima, komunicirati uopće, pričati o ratu. Izložba, dakle, je predstavljena u svakom gradu na unikatan način, prije svega u Mimari u Zagrebu, potom u Sarajevu, zatim u Beogradu pod geslom Mostovima do trajnog mira i saradnje, zatim u Atini, srcem u Stari most i potom u Istanbulu, gdje je po opisu autora samog, dakle, priča o mostu naprosto ujedinila svijet.
dok je postavka koja se desila u Mostaru glasila mirovna misija za savremeni svijet. Takvo kulturološko predstavljanje jednog grada se zaista rijetko viđa na ovim prostorima, a znamo da su svi Mostarci itekako na tome zahvalni Safetu Oričeviću i naravno njegovom vrijednom timu saradnika svih ovih godina. Knjiga ukazuje na univerzalnu vrijednost očaravajućeg remek djela graditeljstva Starog Mosta i na značaj borbe da se stari obnovi u svom izvornom obliku. Danas je Mostar grad koji je uvršten među prvih 10 najpoželjnijih svjetskih turističkih destinacija, a Stari most njegova ikona, zaštitni znak prepoznatljivosti, UNESCO-va svjetska baština, a tako i civilizacijski simbol otpora, snage, mira i spajanja. Danas, 20 godina nakon obnove Starog mosta, Stari priča najljepše priče o bogatoj prošlosti, a tako i o kulturi Mostara i oduvijek služi kao inspiracija slikarima, pjesnicima i sanjarima, čija pera i kistovi čudesno prenose njegovu ljepotu na platno ili papir. Ova izuzetno dragocjena monografija o Starom mostu mora pronaći put do svake biblioteke u Bosni i Hercegovini. To će između ostalih i biti moja misija zajedno sa autorom ove knjige. Put do svakog mladog čovjeka, jer se put do pomirenja i razumijevanja gradi samo na učenju o istini i življenju kulture sjećanja. Obnova, zaštita i afirmacija našeg kulturno-historijskog nasljeđa je naše najveće blago i podsjetnik na važnost očuvanja zajedničke kolijevke kulturnog identiteta svih naroda u Bosni i Hercegovini. Toliko, hvala.